Kad sam bio u Vukovare, učio sam pivo kod pastora i pivo sjetite to. Sam sebi čuo. Trebalo biti 6. Aj. Si igrat lov? Si igrat lov? Da neki patim da pušim. Čito. Čito. Pet. Od tebe, a? Nije parfum. Nemoj čovječe. Pokušam nešto snimiti. Ajde, hoće li taj čovjek? Ne. Pa nemam ni krnaka nešto. Ne dam mi se ja. Peruš me ne da. Ne. Ja idem. Ajde. Jo, ti ćeš pored Barića. Vidio je? Ide igrat lov. Vide. Barić ga drži, ovaj svira, Barić ga baci. Aaaa! Kako Strugar igra! Strugar pro! Ja budem pes. Pa je dobar čovječe, trenirao je 5 godina rukomet. On se trenirao rukomet? Da, trenirao rukomet. Svaki dan se iz Kneževa vozio u Beli Manastir. S njim se trenirao? Da, s njim sam trenirao. Ali čekaj, zašto tu braku? Šta ne možete naći igrača? Pa zato što nema para i mislim zato što su pola igrača odostalo. Loše. Ajmo plavi! Što će ovaj Hadijaka na tuć? Rokija. Nema sa Rokija. Isto sve, ista baza. Zašto Ilića ne stavi? Vidim, 12. minuta već Ilić ne igra. To smo mi trebali raditi Bariću, onda bi ih možda dobili. Koliko? 6-5? Ma. Ajde Bariću, ne možeš igrati, izađi van. Nemoj mi dobiti. Vidi oko. Lep. Joka meni. Ja sam ovako izravno dobio. Ja ne znam. Evo ga! O moj Bože! To je tako serija. Možda je gurni. Meni ja sam tako bravo. A, nikom nije jasno. Tako da nije. Ajde. Isuse, moj Bože dragi. A, dobro je, bar i pokušao. Čovječe, neki Ilić uđe unutra, on zna igrat. A vidi ovaj čovječe trojka, taj. Je to Alen? Je taj Alen. Dobro je, Stev, dobro je. Karlo. Perus se suko rukave kad je vidio da njegovi gube. Kaže ovak, da spustim da se neko ne uplati. Za tebe snimam. Snimaj, slobodno. Pa neću. Ja ne snimam budale. Ide u jaja. Šta ti meni tako? Uvijek, ako sam tamo na golu tamo, je uvijek dobro ovo sve. I to onda naši ovo. Ne, čuo sam da on jače. Znaš, tako malo iskurao. Evo vidi Hadinjak! Još sam brže da se Vidi! To! To Roki! To plavi! Ja navijaču zelene. Aj ga malo di.
Kakva obrana! Obrana stoljeća! Ja malo postavljam. Vidi Borno je. No kids for him. Pa probat ću da izreniram da se baš zvuk ne čuje onako. Stavit ću onak neku muziku. Go! Jesam sve! Sad je dobar. Ajmo plavi! Au, fucking. Jao! Navijača. Stefan nije kriv, oni su krivi. Igrači, čovječe, treba ga uhvatiti. Isuse moj. Dobro je Mate, bit će bolje. Da ti pičku radi. A čovječe. Da ne može doći do njega i uhvatiti ga. Jebote, vidi Bojan Grozdanić, on zna igrat. Ilić zna igrat. Pivot umjesto ovoga. Čovječe, Grozdanić isto trenira Pa rukomet. znam. Ali nekih možda godinu dana. Ajde Milane! To Milane! Hvala. Dobro je Milane, bit će bolje. Aj Mateo! Pivu iz tako i svega, opet je doma znam tako. Ne može smijete jebiga. Kako mu se? Gdje poveća stavio ludi trener. A kak je ludi trener? Stari, ja sam čuo da je dobio ban. To Iliću! Ajmo Iliću! Ajde gol! Aj. Bosk je došao da ne mora ne znam. Ajde gol Mateo! Jebote, što taj Mateo napali? Može igrat, jebote, imaš 7 minuta. Bravo Iliću! Ma čovječe, 10-7 je za zelene. Nema veze. To je 3 razlike. To se stiže. Ajde plavi kontra! Dva igrača manje. Sada ne igra. U Bornu još ja voda. A krivo se tamo. Bravo Iliću! Ajmo višak! Još jaja voda. Ajmo višak! Ajde Čula! Pa dajmo na Čulo! Ajde Hajdi! Ajmo višak, to! Bravo Iliću! Bravo Matej! Sve boli kurata, njega ne Čekaj. 14:40. A imaš gore sat ovdje, iznad. A imaš sat gore. Daj, bravo.
Ko je to što zvao? Ovaj iz druge srednje. Šta si mu rekao? Šta si mu rekao? Isti puko, pa to nije igrica za Karla. Pa čovječe, onda to igra nema šanse. Jer tak? Pa Minecraft čovječe, di će Karlo igrat Minecraft? Isti puko. Mislili smo da Bariš neće. Da nije igra tako. Dobar, ne se. Znaš kako igram? Ali se toliko živciram na seriju svaki put umrem. Zašto? Ma svi koriste Huzuni. Svi koriste Huzuni. Da, imaš hakera. Hakera koliko hoćeš. Šta je? Zato što mu se sviđa čovječe. Znaš da nemaš tamo dobiti full iron, sve osim helmeta možda dobiti. Znam. Imam enchantani helmet i ovo sve full iron. Dobro je. Iron sword, slušaj ovo, Da. dođem na lika, bez odijela, sa kamenom u ruci, s leđa. Da. Ja njega tup, on mene, ne možeš ga ubiti. Pa znam. Zadnje srce pola mi ostane i onda je to puno. Bravo Stefane! Koji je to šmonka? Sad u nade, u šta nade si. Aj, Hajdinjak sam! Ajde uđi! Jebote, ovaj desetka najviše Daj ono mi. napravio. Koji kura? Ajmo nazad! Njih 4 nisi izdrži za video. Ajde, uhvati ga! Kontra! Nemoj se derati. Deri se srce, podrži. Čovječe, ja idem u prvu srednju školu, ja moram podržati svoju školu da dobro igra i da bude gol, da pobjedi. Jer tako? Isuse, Jo, fok ti pa to